Kumadi Neng, motor butuh di bawah tuh dah. mogok kampura atuh. Sebel dah aing mah. Dorong atuh hayu lah. Capek. Ini kudu ngadorong. Sabar atuh Neng. Nyaw sebel. Kang. Ira atuh urang jiga batur, bisa naik motor alus. Sabar atuh Neng. Kapan kamari kita ngecal doma? Kanggo meser cincin kanggo tunangan tuh kan Neng kayak domba anakan deui tuang meser motor mah halus. Nyari sih Kang terus tunangan. Tapi santuna meme kawin teh atuh meuli motor nu alus, ami bisa kemana-mana babari. Kapan nyata ge bade meser Neng? Susi sabar heula nya. Nya. Deui dorong deui. Oke, sabar mah menang ieu. Dua domba lah. Non mana Sarip? Mogok. Oh, ya udah tuh, cewek kamu saya bonceng. Bos Ya. mohon kan. Mau Lumayan laju Ragan? Lumayan bos ini di tengah aja biar ada sampingan buat saya ini. Ya mau ya? Kang, wios teu. Pas kamu bisa. Sok. Turun. Mana jeung si Sarip nya lempang. Ya. Ngerip baiklah. Buat bos murah. Dulu. Nah, kita tunggu di sini aja ya. Nuhun Juragan. Memangnya kamu habis dari mana, Nek? Habis dari Wargi diantar sama Kang Arif. Oh. Sebenarnya kamu teh nggak cocok sama si Sarip. Kamu teh kulitnya putih, cantik, baheno. Cocoknya sama anak saya saja, si Ajay. Juragan mah bisa aja. Serius? Kan Abi mah udah tunangan sama si Kang Arif. Oh iya ya, lupa. Kalau belum tunangan mah bisa. Enya ketang, lamun orang jeung Ajay kemana-mana oge pasti make mobil. Moal kapanasan jeung moal kahujanan. Unggal poe pasti belanja terus. Namun ka imana pasti dibere duit loba. Keur mah geus ganteng, bager. Entah kaos Kang Sarip, geus mah hideung pagaweana ngalaparab, miskin deui. Hek terus memana si Ajay mah bager pisan. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna. Saya mau pulang ke sana. Karena kita mau beda arah. Lain kali hati-hati bawa cewek cantik nih, ya.
Kunaon kan? Ya, ya. Sama-sama Neng. Atur nuhun juragan. Ya, sama-sama Neng. Ya udah Kak. Ayo Neng, turun di Neng. Pokona makang ulah kieu wae hirup teh ripuh. Sabar atuh Neng. Keun, abah deh berusaha sekuat mungkin. Mudah-mudahan we lo make anakan bisa payu juga. Ya Allah, pas ada kegiatan kau ngelewati cobaan ini ya Allah. Sebenarnya abi teh can siapa mau nikah, tapi karena almarhum si bapak terus ngajodokeun abi, mudah-mudahan jantan ibadah ya Allah. Kanan. Ambil kanan. Nah. No. Oh, hetot. Sia-sia yang terapa 5 juta enggak ya? Anjir si bos euy memang edun bos aing mah euy. Wing dilawan. Bos. Aya we atuh si Minjro bos. Kang Mitra. Heeh, kangen ayang saurna cenah. Lah, antepkeun si Mitra mah kayak jajan bakso, segala jajan. Males. Terus kamari bos aya noneng telepon diangkat we ku abi da. Ieu nelponan bae coba suarana deringna kunting sieun. Ketua sia soal. So tersare bos. Ngomong naon teh si Noneng kemarin? Cenah ayang aja cenah kemarin teh kapan ke rumah lagi. Jangan lupa jam 9 katanya ke rumah. Soalnya abahnya lagi gak ada. Jam 1-an kalau jam 1. Lah hantepkeun we si Noneng mah. Bosan aing hewe jajan wae bangsa COD-an. Sopi deui. Beli bedak, lipstik, cangcut sagala dibelian COD. Kan si Noneng cantik bos, pantas buat bos aja. Lah, abang-abang aing jelema beunghar. Segala we minta barang itu ieu. Geus lah, saya mah kira saya kerja mandi aing. Aing belanja. Siap bos. Cadatnya. Siap. Lihat di sini bos. Oh sudah bos. Mana tuh yang? Oh poin. Bos. Udah air udah matang tuh. Oh iya.